Erwan chapelle, itron varia kervarzin, et l'air vraiment ilis arvinihi, hag et roas profu kaer der chapelle se, évite ricev un dut, hag évite lidon un officou. Bloaves 1200 seitek apevarugen escrivas et testament, on eus c'hoaz, testament eus an derwan, o Robert profou d'un hospital en devoa savet, en devoa krouet, an eus d'ar chapel en devoa savet ive e kervarzin. Ar bloaves goude, et tilezas et gargue à officiel, dri ma voix rizan met gandalabo, puis dri m'a fait les 10 ans, il va rei mur à Amzer des gargues à Berson. An eus enega avec ket Amzer a wal, evit ober an daou a ramemestro. Ne peut a en devoa d'ober, il va juste de sluanek da landriger, mais an drazia ki merikaz a Amzer memestra dean. Hag o vezan ma fait les dean ober mur i gargue a velek, a munda ouelet un dut erger, en ozier, et louanek a tro dro, o vezan ma fait les dean i ve munda brisek parouj ou tro war dro, puis e oa deud a vezan brudet tri evit e brise genou, un din hag a brisig i brau, hag eri sarmonioù brau e brezonek e oa an avezet evit se, hag an dut a zeuit e heul, evit chile oa nezan, kontet evez e bars an testenioù, eri a lies peder pe pem prisegen e pem pe roer ilis disevel a memeus di, an evelep di. A pez e oa tut, o vont de heul, no devoa ket chileuet a oar c'hoaz gant a prisegen gentan, e fele dezo c'hoaz mont a heul zan derwan, evit chileu an ezan, o rober an eil pe an trede, pe ar pevare, pe ar pem vet prisegen. Setu, deuet e oa da vezan brudet a balamour da ze, ive a balamour, ive de labour evel advocat. Rak, men devoa dilezet egar evel official, da la redeu Barner, nen devoa ket dilezet egar evel advocat. Rak da roulse e c'helle un official, bezan war un dro, Barner a war un dro advocat. Evel just, n'helle ket bezan aneil a gegele memes process. Mais e procesio zo e rele bezan Barner an eskop official, e procesio al e rele bezan advocat. Hag evel just ar gard a avocat a plijete an mur, peogwir aze en devoa digare mur da zifen an dut vihan, da zifen an dut vunut, da zifen an dut paour. E bezan e l'air paoa Barner, e ranke evel just daoust ma tole eves da varn en doar e reis, e oa ret dezan memestra dougen ur varnidigez hag a ben a fin oa teze e kave start d'ober an draze hag e kave gwellor dezan chom e barn ken an dut met e rentrol difen an ezo dirak ur Barner al hag a li estre e bet Hermès deus landreger e breiz enfin e meur a ger e breiz a zo ken e proral evit difen an dut a vez e galvet dirak les varn. Setu Barner e chomet betek fin e vuez. An eus e skuiz e gorf gant tout ar pinigenou a re, bremañ e vo gwelet an draze, peogwir kouz a varet ne zebre morse tamm kik e bet, e fouet ar bouet a zebre a oa bouet dister, peogwir i ven eri ket kalz avan diouz e ziliad na diouz bu e gorf ken eubet, pinigenou hir a re, pedenou hir ive, chomare war e zaoulin e pador vezioù o pedi, a ben a fin e oa deut e just e gorf da skuizan. Hag gwezan a re a sklan, ne oa ket tud deant d'ober netra ken, hag an antek a vis me 1333, neuze, e voe e varvas Erwan e Liouri, hag e voe kaset e gorf daoust
d'adut vini a fait les désos mi-route et gorf et Nilis vini et vous cassette et gorf et peut-être Ilis Landreger peut-être Ilis Ver Landreger et l'air m'a voué savet Urbi Kaer Goudé Eno comme vous êtes vous tombien d'Iwaben un dazé les Mike Mat comme Arin vraiment nous êtes d'Iwaben Bues Belek Zanderon Belek Santel d'Azoué Even ma meus lavar et dior Erron ne wa kebet pelig a rock 1200